Disok kami na marhamaranggi sa papara dia pong nami tarlumubi markasi bolo sa soni ng papara dia pong nami si Raja de Baton. Anak do boru ng bere ng ibebere. Dilas ni rohanami. Di na madjalo paso-paso parbagasoni. Anak nami do paromen nami siyan debata marhite bangulan ni Huriana ima padita. Marhiteon las rohanami amang padde nami. Dilas ni rohanami on rapat disok kami udur. Manotor hami sosoni nang doa kaboru nami. Alani pada nami. Di pangiduan nami jumolo majo alu-aluhot tua mata de bataba. Alu-aluhom matu Jesus Kristus. Alu-aluhot tu di berbadia. Jala alu-aluhom ma tu sutuan na torop. Bola tema pada nami dunga dia luloko tua mata de bata. Suasoni nang tu situan na torop. Asa didok na tua-tua. Marmula do nagabe marmula do horas. Asa bay damang ma godang mula-mula sa manotor hami. Nung adi baik koi godang mula-mulai. Ang giya matutu marmula gabe marmula horas di hami dia kana marang gido akaboru nami jenwang pepada nami asa husob hami de bata suasoni nang situan na toro bedamang ma godang sobay. Gabe mamang pada namin nung adibeko godang sobay. Asi maruat niya mata di bata tutu. Say ditangihom madiak kapangidon nami talumoy madibagasa tiko dilas ni rohan nami. Noang pepadan mi. Asang kia liak gabe liak horas pedamang ma godang liak liati.